Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza kandi namwe bitagenze neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Kirehe ni mu ntara y'Iburasirazuba haravugwa inkuru y'inkuba yakubise umuturage n'amatungo yari mu rwuri rwe, bombi we n'amatungo bakitaba Imana. Turababwira kandi ko mu karere ka Gakenke abantu batatu bakoraga mu kirombe bagwiriwe n'igiti, umwe agahita yitaba Imana. Akaba ari inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Mu mahanga turaza kunyarukira muri Tanzania tubabwire ko utavuga rumwe n'ubutegetsi yashimuswa agakubitwa akajugunywa mu ishyamba. Naho mu gihugu cya Kenya ho haravugwa inkuru y'uwari visi perezida wavuye mu bitaro akaza ashinja Perezida William Ruto ubuhemu n'ubugambanyi bukomeye. Ngizi inkuru tugiye kugarukaho uyu munsi, ariko mbere yo kuzibagezaho ku buryo burambuye munyemerere mbanze mfate umwanya utari munini mbashimire. Ndashimira cyane mwe mubana natwe mugakurikira inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Imana ibahe umugisha. Ni nako kandi nshimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, mbifuriza guhirwa mu byo mukora byose. Ndasaba ariko kandi namwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kubikora kugira ngo tujye dusangira inkuru tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba mu masaha ya saa 7:30 kuri iki cyumweru tariki 20 Ukwakira muri uyu mwaka wa 2024 mu mudugudu wa Remera mu kagari ka Nyarutunga mu murenge wa Nyarubuye, inkuba yakubise umuturage wari mu rugo arapfa ndetse yica n'inka 8 n'intama 15 zari mu rwuri. Amakuru avuga ko witabye Imana ari umugore witwa Murekatete Solange ufite imyaka 24 wakubiswe n'inkuba agahita yitaba Imana ubwo hagwaga imvura nyinshi yaguye muri uwo murenge mu masaha ya saa 7 zo kuri iki cyumweru. Iyi nkuba kandi ngo yakubise inka 8 n'intama 15 z'umworozi witwa Sindikubwabo Evariste zari ziragiwe mu rwuri zihita azipfa. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno yatangarije Bwiza ko aya makuru ari impamo, anavuga yuko nk'akarere bababajwe ni ibi ibyabaye. Rangira Bruno meya wa Kirehe yagize ati mu kagari ka Nyarutunga mu murenge wa Nyarubuye inkuba yakubise umuturage inakubita amatungo, inka n'intama byari mu ifamu y'umuturage. Ubu inzego zibishinzwe zirimo gukora ubutabazi. Meya Rangira yakomeje agira inama abaturage muri iki gihe cy'imvura nyinshi, agira ati mu bihe nk'ibi turasaba abaturage kujya birinda kugama ahantu nko munsi y'ibiti, ndetse amatungo bakajya bayashyira mu biraro kuko mu bihe nk'ibi inkuba zishobora kwica amatungo yabo mu gihe asanga ari mu mafamu. Amakuru avuga kandi ko muri uyu murenge haguye imvura nyinshi cyane ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Indi nkuru twabagezaho iraturuka mu karere ka Gakenke aho abantu batatu bakoraga mu kirombe bagwiriwe n'igiti, umwe ahita yitaba Imana. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 19 Ukwakira muri uyu mwaka wa 2024 mu kirombe cy'amabuye y'agaciro cya kampani yitwa Cyabingo Mining giherereye mu kagari ka Rukore mu murenge wa Cyabingo mu karere ka Gakenke,
igiti cyagwiriye abantu batatu, umwe ahita yitaba Imana. Amakuru avuga ko ubwo abasore batatu bubakaga kuri icyo kirombe cy'amabuye y'agaciro baje kugwirwa n'igiti bari gukoresha, maze babiri barakomereka, mu gihe umwe witwa Hategekimana Aimable ubwo yajyanwaga ku bitaro ku kigo nderabuzima cya Cyabingo ngo yitabweho yaje kugerayo, ariko kubw'amahirwe make ahita yitaba Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyabingo Cyubahiro Felicien yemeje impamo y'aya makuru. Yagize ati ni impanuka y'abantu bapariraga ikirombe, guparira kucyubakira. Igiti rero ngo cyaje guhanuka gikubita batatu muri bo, aho umwe cyamukomerekeje cyane bimuviramo n'urupfu, ariko abandi babiri bakaba bameze neza aho bari kwitabwaho ku kigo nderabuzima cya Cyabingo. Gitifu yanavuze ko nubwo Hategekimana Aimable yapfuye akigera ku kigo nderabuzima, bagenzi be bari kumwe bo barimo kuvurwa kandi ko batakomeretse cyane, bakaba barimo guhabwa ubuvuzi ku kigo nderabuzima cya Cyabingo, kandi ngo kubw'amahirwe vuba bashobora gutaha. Twihuse kandi turababwira ko mu makuru yo hanze, muri Tanzania haravugwa inkuru y'utavuga rumwe n'ubutegetsi washimuswe agakubitwa akajugunywa mu ishyamba. Ni igikorwa kibabaje cyane, aho umuntu yanavuga ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Kuri iki cyumweru ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Chadema yatangaje ko Aisha Machano wari umunyamabanga muri komite y'abagore yashimuswe n'abantu bataramenyekana, bakamukubita ndetse bakamukomeretsa bikabije, barangiza bakamujugunya mu ishyamba. Ishyaka rye ryatangaje ko Aisha yashimutiwe ku kazi mu mujyi wa Kibiti mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Tanzania. Bivugwa ko abamushimuse bamusabaga ibisobanuro birambuye kuba bategetse gutwika imyenda yatanzwe na Perezida Samia Suluhu Hassan mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'abagore mu karere ka Kilimanjaro. Ishyaka rya Chadema ryongeyeho ko kugeza ubu uyu Aisha yajyanwe mu bitaro kugira ngo avurwe. Umuvugizi wa polisi ya Tanzania David Misime yavuze ko nyuma yo kumenya aya makuru yo gushimuta Aisha, bamenye ko yabonetse mu ishyamba rya Kibiti kandi hakaba hatangiye iperereza kuri iki kibazo. David agira ati turasaba abaturage gutuza kuko iperereza rizatanga ibisobanuro birambuye ku byamubayeho, impamvu zabiteye ndetse n'abantu babigizemo uruhare, kandi tuzafata ibyemezo dukurikije ibimenyetso bihari. Aisha Machano abaye umuyobozi wa kabiri w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania washimuswe kandi agakorerwa iyicarubozo mu mezi abiri ashize. Aje kandi akurikira Ali Kibaho, umwe mu bari bagize ubunyamabanga bwa Chadema washimutiwe mu modoka z'abantu bitwaje imbunda mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubwo yavaga i Dar es Salaam yerekeza mu mujyi wa Tanga. Umurambo wa Kibaho waje kuboneka mu nkengero za Dar es Salaam ufite ibimenyetso bigaragaza ko yakubiswe ndetse yanasutsweho acide mu maso nk'uko ishyaka rye yabitangaje. Muri Nzeri uyu mwaka Chadema yateguye imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rwa Kibaho n'abandi bashimuswe. Ibura ry'abantu n'abayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Dar es Salaam birangira iburijwemo n'inzego z'umutekano ndetse bamwe mu bayiteguye barafungwa. Gusa mu kwezi gushize Perezida Samia Suluhu Hassan yategetse ko hakorwa iperereza ku rupfu rwa Kibaho n'ibindi bibazo byose bifitanye isano narwo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania ivuga ko guverinoma iyobowe na Suluhu yibasiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nubwo yo
ibihakana mu gihe hategerejwe amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu Kuboza muri uyu mwaka, hakaba hategerejwe kandi n'ay'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha w'2025. Perezida Samia Suluhu kandi avugwaho kuba yaragiye anafunga ibitangazamakuru bimwe byagiye bimwibasira ndetse anabifatira ibihano bikomeye. Ngayo nguko ngibyo ibyo mu gihugu cya Tanzania. Ku rundi ruhande mu gihugu cya Kenya ibintu bikomeje kuba akaduruvayo. Rigathi Gachagua uherutse kweguzwa ku mwanya wa Vice Perezida wa Kenya yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru, ahita ashinja Perezida William Ruto ubugambanyi no gushaka kumugirira nabi. Gachagua yajyanwe mu bitaro kuwa kane tariki 17 ukwakira muri uyu mwaka, aho bivugwa ko yagiye ababara mu gatuza. Uwo munsi nibwo yagombaga kwitaba Sena ya Kenya ngo yisobanure ku makosa 11 ashinjwa, ari nayo yatumye yeguzwa kuri uwo mwanya yari amazeho imyaka 2. Nubwo Gachagua yari mu bitaro ntibyabujije Sena ya Kenya kwemeza ko yeguzwa, ariko nyuma urukiko rukuru rukaba rwarasabye ko biba bihagaze rukabanza gusuzuma niba yeguzwa rya Gachagua ryaranyuze mu mucyo. Kuri iki cyumweru Gachagua yavuganye n'itangazamakuru nyuma yo kuva mu bitaro, ashimangira ko Perezida William Ruto yamugambaniye. Aha yagize ati, nizeraga Perezida William Ruto, abaturage bo muri Mount Kenya baramwizeraga ubwo twiyamamazaga, nta wundi muntu wamwizeraga uretse nge wabikoze kuko twese turi abakristo. Narinzi ko umukristo mugenzi wanjye adashobora kungambanira. Gachagua yabaye nk'uwicuza icyatumye yemera gukorana na William Ruto, agaragaza ko ibyamubayeho byose abifitemo uruhare. Abadepite ba Kenya beguje Gachagua bamushinja amakosa harimo amacakubiri, gusuzugura William Ruto, kwigwizaho umutungo n'ibindi. Ibi bikaba byarashimangiwe na Sena nubwo urukiko rw'ikirenga rwabaye ruhagaritse ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro. Gachagua kandi yavuze ko ubwo yari mu bitaro yatunguwe no kwamburwa abamurindaga, aho avuga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Yavuze ko ubwo yari mu bitaro hari abantu ba hafi ya Perezida William Ruto bahoraga babaza niba Gachagua yapfuye. Gachagua nuwo mu bwoko bw'Abakikuyu bufatwa nk'ubwa mbere bufite abaturage benshi muri Kenya, ari nacyo cyatumye William Ruto ngo amwiyegereza ubwo biyamamarizaga kuyobora Kenya mu mwaka w'2022. Ku rundi ruhande Perezida William Ruto we nuwo mu bwoko bw'Abakalenjin buri mu moko 5 ya mbere afite abaturage benshi muri Kenya. Kugeza ubu hakaba hategerejwe umwanzuro w'urukiko rukuru ugomba kumenyekana mbere ya tariki 24 z'uku kwezi muri uyu mwaka 2024. Reka tugane ku musozo rero, tubashimira inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Nizere ko izi nkuru zibashimisha kandi dukomeza no kubashimira mwese mubana natwe mu biganiro n'inkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Ndashimira umubare munini cyane w'abantu mwaduhaye ibitekerezo mu nkuru twaraye dutambukije, ariko kandi tunashimira namwe mwagiye muduha ibitekerezo bitandukanye muri iki cyumweru gitambutse. Turabashimira cyane, umuhati wanyu ntabwo ari ubusa. Turabazirikana kandi Imana nayo ikomeze kugenda ibahaye ibyiza kubwo urukundo mutugaragariza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.